Lähme Roosi kohe tantsima. Ei. Давайте все сюда проходите. Tule kohe. Давайте, проходите. Кто-то должен снимать это все. А сейчас встаем друг против друга. Внутренний круг движется против часовой стрелки, а внешний круг по часовой стрелке. Сначала встаем.
Подождите минуточку, подождите. Tulge meie juurde. Tulge meie juurde, jah. Kalle teab. Mina ei tea, mina vaatasin Tõnu ja Laulame seda tänu. mingit regilaulu ka laulda, keegi ei taha teha. Sa laulad regilaulu või? Laula ja me laulame järele, jah? Laulame? Nii. Tulge siia. Jah, et Ene laulab regilaulu ja siis me laulame järele. Teeme nii. Heiko, Eesaan ja Tarmo. Siin on olemas. Eeslaulja, meeslaulja vaja. Õhtust ööd ja hellad kaske, õhtust ööd ja hellad kaske. Õhtu pealt on ilus laulda kaske, õhtu pealt on ilus laulda kaske. Kaste pealt on kaunis laulda kaske, kaste pealt on kaunis laulda kaske. Kaste kannab kaugele kaske, kaste kannab kaugele kaske. Üle mere meeste kätte kaske, üle mere meeste kätte kaske. Narvamaale naiste kätte kaske, Narvamaale naiste kätte kaske. Türgi vana tüdrukute kätte, Türgi vana tüdrukute kätte. Üle Poola poiste kätte kaske, üle Poola poiste kätte kaske. Kui me täname. me täname, me täname, me täname, me täname. ja teine kord me täname, me täname, me täname. ja kolmas kord me täname, me täname, me täname. Ja 1000 kord me täname, me täname, me täname. oi kui tore. oota, ja kui ei ole, teeme ära selle šomaani padarak.
Директор школи. Директор школи. Jaak läks bussi juurde või? Как я пошел на кладбище. Позвольте нам передать подарок эстонский, наш флаг и куклу национальной одежды. Спасибо вам, желаю вам здоровья, потому что так как вы моя коллега, я знаю, как нам здоровье надо, терпение и чтобы процветание в вашей школе было. Спасибо за теплый прием. Спасибо. Самого крепкого здоровья. Здоровье будет и все будет. Спасибо Дай Бог вам всем Спасибо. здоровья. Спасибо. Очень приятно. Спасибо. Вы проехали дальнюю дорогу, вот так и называется песня. Как встречать вас? Це жаліже. Щасливого путі. Õnnelikku teed.